أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جلي مسلمانا ام لسر اخلاق مؤمنه خبر ددن يكجا اخلاق مؤمنه او كو بچاوي كو رسول الله عليه الصلاه والسلام لدنياي مذكريه بنيرينا خداي تعالى لدنياي بنيره وبچها واي چ قيمت داي دنياي او جيب وي شكل قيمتي بده دنياي زياده تر گوي خو نه دنياي كاي جارن بنيرن رسول الله عليه الصلاه والسلام چ نصيحت لمكريه چه شیرت لمکری جمرا چه حدیث گوتی ده حق دنیای دا ماهیتا دنیای چی به مدد فهم کرنه ده بیجه چه گلی برا این لکل امت فتنة و فتنة امتی المال. رسول الله علیه الصلاة والسلام ده محقق ده بیجه هر امت کرا فتنه که هبونن تشتی که پیچونن هلاکی یعنی ضعفیت وان هبونن به ضعفیت آخو چونن هلاکی هر قوم کی بگناه کی چونن هلاکی اخلاق کی چونن هلاکی قوم مثلا حضرت شعیب علیه السلام ده ترازیه دا مثال امتینن یعنی ده ترازیه دا که ماسی دکرن ای خو زیده دکرن خلقی کم دکرن به وی شکلی چونن هلاکی قوم حضرت لوط معلومی یعنی که مرد چون جمعه به وی شکلی چونن هلاکی دبی هلاک امتا من فتنه امتا من جی المالو مال قوم بره بتشتکی چونن هلاکی سبب هلاک وان تشتک بونن سبب توفا و بلا و مصیبت بسر وان دا هاتنن تشتک بونن ای امتا من جی تشتکی چیه المالو دنیای مال دنیای حیاتا دنیای جواندنا دنیای کیف و ذوقا دنیای پیگرتنا دنیای وان دبه هلاکی وان پریشان دکه وان هلاک دکه جبر وی گرک امخو جحسکرنا دنیای جوی فتنا که پیم دبه هلاکی گرک امخو محافظه بکن گرک ام بسترینن ام نکن که ام پی هرن هلاکی گلی برا هایا مجی هبه لورا رسول خدای تعالی مشیار کرنن ای امتا من برهایا وجی هبا لمزکنه از وشیار دکم از و ایخاز دکم هر امتکی فتنه کوان هیه فتنه وجی مالها قوم بره بسبب وان گناه خنا چونن هلاکه وان گناه مزن کرنن بوی شکلی عصیانیا خدا و پیغمبر خدا کرنن چونن هلاکه ایوجی ضعفیتا و دنیای مال حیاتا دنیای ملک دنیای ثروتا وی براهای وجی هبه بسبب مال هون خناوه جن تهلوکی یعنی حقیقتا وره گلی برا انسان کار کری خو میزه دکن ام لشوانه خو میزه دکن ام لانسانه که دا آلانا دا صحا کار و ایش دا شغلن کارساز و کارمنده خود دنیرن یعنی اگر که او نه به سبب دنیای اواوی چه به سبب دنیای اگر که او دنیای یعنی لیمزکن سرا کار دکن شخورا دو شغلن وقتا لمیجیتی وقتا عبادتی نه ایدن دست کاری خوناکه احتیاجات دینی چه دبه کس دفج کاری خو برناده دست جناک یا جی دبه کاری مدها مهمه ازانا ترک بکم اوی خراب به ور بوی گلی برا یعنی دنیا شو روکتی حیات آمه ور بوی ام دبیجن بلکی ام بمرن دنیا مجید قده زاروکی می برچینا بمره اوی هر کس برچینا بمره سانکی رزق وان جمتی خواستنه بوی چاوی ام دو شغلن ور بوی که ام دبیجن بلکی تاپیا دنیای امی تیکن بیریکا خو امی تیکن جیبا خو امی وای دکن که دنیای لسر خو تاپی بکن اقوا سنا هم دو شغلن نوره گلی برا وسا بوی که هاتی شکلی که گلی برا ام جبونا آخرتا خو ام نکارن زمانه که خونه درش ام بدن آلی داینه و جبونا آخرتا خو ام بشغلن ام یا چند وقت لمیجا خود کن یا ناکن هنا عبادت خود کن یا ناکن ام دبیجن بلکی اف نا ور بویی گلی برا ملت بویی کوله دنیای
رسما ji dünyayê ra koletiyê dike. Serê sibê radibe di şoğula heta êvarê. Êvarê jî naseke heta ku dibetilê ya jî dibi şev hînda nikare bişoğule, maniዕ derdikevin, hînda nikare bişoğule hînanû ew ê here. Eğer ku karibûna fırsat hebana wê bi şev jî bişoğuliyana. Dîsa serê sibê dest pê dike şoğul, her ro, dur ro, daima bi vî şeklî koletiyê ji dünyaya radike. Ne dostekî dibîne, ne hevalekî dibîne, ne kare her ciyekî, ne kare her civak û toplimekî, ne kare her şahiyekî wer dibe, wer bûye dünyayê ew ji hevaltiyê jî kiriye, ji hogirtiyê jî kiriye, ji merhebatiyê jî kiriye, ji her tiştê kiriye. Dünyayê û bi xwe ve girê daye kiriye kolê xwe dibe na tu kolê minî. Gereka tu ji min ra bişoğulî. Ez naîlim tu cikî de herî. Serê sibê heta êvarê. Ya ew malê te heye, têra te jî heye, têra ewladê te jî heye, têra zurriyeta te jî heye, tê çi bikî? Na, nexweşiyê çi qasana kom dike dicivîne, a qasana eşqa wî zêde dibe, a qasana lê sor dibe. Netîce birin tê req bi qirika wî digire û dimire dere huzûra Xwedayê Teala. Dünya çawa bû? Dünya li wê derê ma. Dünyayê ew terk kir, dünyayê yek lê xist got hadê here got. İşê te qediya, karê te qediya. Dünyayê ew teqle kir, ew havêt. De hadê bira dünya werte xelas jî bike, xelas jî nabe. Dünya nikare wî xelas jî bike. Hakîqeten gelî bira dünya bi vî şeklî lazim e em merivê Müslüman bi vî çavî li dünyayê mêze bikin. Resulullah aleyhissalatu vesselam gelî bira İnsanê ku têkeve nava dünyayê ku ji nav dernakev. İnsanê ku têkeve nava dünyayê wê xeta bike, wê kêmasiya bike. Lazim e pir baldar be, bi dîqet be û xubera nava dünyayê jî nede dünya weka hûteyî wî dixwe wî dibeleîne dibe çi hel min ehedin yemşi alel mâi illa ibtellet qedemahu. Qalu la ya Resulallah. Go hele yek ji we li ser avê bimeşe o go ku nigî wî şil nebe heye, yekî ji we li ser avê bimeşe, têkev nav avê û nigî wî şil nebe heye, gotin na ya Resulallah aleyhissalatu vesselam. Qale kezalike sahibu dünya la yeslemu minezzunûb. Xwediyê dünyayê jî, xwediyê mal, mülk jî bi vî hawayê, bi vî şekliyê. Wexta ku dünyayê kom dike dicivîne ji guneha di selametiyê danine, ji guneha nebe ewleyê, ji alî guneha ne di rehetiyê dayî, vî însanê anê di nava guneha dayî. Çünkü dünya li meriv werdike. Dünya mala meriv dişewtîne. Dünya meriv serserî bera newala cehennemê dide ku haya meriv ji meriv tunebe. Ku haya meriv ji hadîsê Pêxember aleyhissalatu vesselam tunebe. Ku meriv Hazreti Ebubekir ji xwe ra nekin nimûne. Ew dünya serserî me bavê ji cehennemê. Eger ku em Hazreti Osman û Hazreti Abdurrahman ji xwe ra nekin nimûne, wê dünya serserî wê me bavê ji cehennemê gelî bira. Ha wexta ku em wa ji xwe ra bikin nimûne, wexta ku em li pê wan herin, wê wextê em ê bi ser dünyayê kevin. Em ê dünyayê ji xwe ra bikin xizmetkar. Em ê wê wextê dünyayê ji xwe ra bikin kole. Em ê dünyayê ji xwe ra bikin kole, bikin vesîla ku em pê herin cennetê. Yanna ku em nekin vesîla çûndina xwe ya cennetê, em ê bikin Xweda muhafaze bibe dibe çûndina cehennemê, sebebê çûndina cehennemê. Di hadîsekî dinê da Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje li ser dünya gerek em merivê mümin çawa lê mêze bike. Bi çawayê nêzî dünyayê bibe. Men asbaha ve hemmuhu dünya feleyse minallahi fi şeyin. Ew însanê ku serê sibê rabe derdî wî dünya be. Kulla wî dünya be. Hişî wî dünya be. Tişkî wî û Xweda li ser hev li ber hev tuney. Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe. Tişkî wî û Xweda li ser hev tuneyê. Feleyse minallahi fi şeyin. Tiştekî wî di Xwedayê alî Xwedayê Teala da tuneyê. Gerek derdê me Xweda be ewlî, Pêxemberê Xweda be, dînê Xweda be, Müslümantiya me be, wezîfa me be ewlî derdê me.
جي وشون داده دنیا هبجی دبه تنبجی دبه ومن أعتى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. رسول الله عليه الصلاة والسلام دبه و إنسان كو خو بك الزليل دبيجه بكيف أخو خو بك الزليل زليل چه دبه برابه زليل دنيا دبه زليل نفسه دبه بشهواي دبرابه خطيك درجة رزيلة بسبب دنياي ياجي بسبب تشتي برادائي. رسول الله عليه الصلاة والسلام دبه نجمه احتمالك امازن لسر دنیای دبیجه او انسان کو جبونا دنیای نفس خو برجر بکه شرف اخونا شرف اخو کیم بکه خو کیم شرف بکه رسول الله علیه الصلاة والسلام دبی وی انسان هانه نجمه دنیا اقوى سنا برجر دنیا اقوى سنا نت تشتکیه دنیا اقوى سنا بی قیمته کی دبی گلی برا پیغمبر مویاج مراد بیجه ام نابیجن ام جکیسه جیبا خو نابیجن ام جکیسه عقل خو نابیجن اگر کو رسول الله علیه الصلاة والسلام نگوتن ام جسارت ندکرجی ام وهاب بیجن اما جبر کو وی گوتی بدلک راحت ام دبیجن هم دائما ویاجی دبی نکو ام دنیای باویجن ام خو برچی بیلن برا دنیای مهبه اما ام دنیای بکن قربان آخرته بکن قربان دین ام دنیا خو بکن خدمت خود رب خو خدمت دین خو وقتا که موار کرد گوتنا مجوی دنیا راتنیه فقط وقتا که موار نکر ولو حدیث یعنی تفل سروی دنیا ما کم کوم دکن دجوینن او جبوی آخرت او خرج ناکن اوان حدیثانا گجمو و جوارایی رب عالمی ما بک جوان انسان کو قلبی وان نرمن دلی وان نرمن آیت و حدیث لی تأثیر دکه بجیتینه ما بک جوان کسی آنه منک جوان انسان کو هشي وان نل سري وانن و تو دنگ ناروان لگورا كيف اخو حركات دكن وك اخو حركات دكن رب عالمي منك جوان كسي هاني پاشيا وان انسان هاني خسران و جهنم خدا مو جماعت حاضر و توا ستار و محافظه بك جخوي کی اخلاق کی بفي شكلي اماتن پاشيا صحبت اخو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.